Rapokua de ene edifiase. Oh, mama fa daily guide shase ene mera honti no ye bekọ no tawtaw na abokomoa na ye dia so daily guide no pay ebo amane ene ne FDA Food and Drugs Authority no wamate de isan say World Health Organization we asinyina pomudin ekuo ya ewo honom no oma recognize ye FDA no wamo laboratories miensa bia ene ye kase oba ekuo wasa eye abibrema toefam hanoma FDA nko ena enya sa kwanya na nasesa eye recognition no every World Health Organization enti ena ye kase wo mani ajepa in fact empre omo FDI ya dia FDI ya dia enti hana FDI dijuma FDI ya dia pa the whole world internationally no they are recognized omo laboratories miensa enti omo ye hwehwemu di bibia betudwa the accuracy no yen kase 100% because bibia ni hono ma but 99% exactly sanity no in fact yembo mami delise memedako abaso is obe take over FDA and in fact honestly or the FDA akona nimpa mami delise dako congratulations money adwuma exactly e ho asem e wo the daily guide katafa etoso miensa eno akiro mampani akufo no so na e kasa NDC ebelu so 2024 general elections no to no awato awini awie ni party awini no waka ho asemi eno da ha na manhia so ase e kasa no Oyerepa FM de yetete ne se ne omo be shate ne down eno ho asem e wo daily guide abokrata no so ni mo ha MPP amanyoko no deputy national officers impenyefo ahodo a e wo party ni mo ma be de achifo no wo ma hyase ebobodin daily guide de amane na ba na daily graphic nso edie nie wo hwe ha se ya wo mo chese aduane de bi wo ho pa na enye de bia na ne bo efo se obi abetumi atobi anase obenya bi ato nti se aduane ne wo ho na yenya atoda ne bo so ye de na aduane wo ho no we eye isefo report omode aba no echimu no eda ha na Council of State enso na echese enhyehyeye ya ewo sempanyefo di gu akwan so emasidi no ahodin eja ne naso no wo se Council of State chese wo mo etachire esehye ne nyina no ebekọ pepepe na pepepe yenso aba na dwadifo no eho han wo mo National Health Insurance Scheme ena ene yesen kwada e wokokram no ese akova nti se wo ba no wokokram ye bi akokram no meka sa don kase ye news ese wo mu enan ye bi ye ni ebi ye chese edoso de patro eho amane no daily graphic mu a ese NHIS no e cover e diama ye kwada ne ye ma no eno so eho asem e it's good news actually good news o maka ho asem a che ma me fa Ghanaian Times na ye hwe eno so anim ha mama obi enra timamufo na honom no eye oye kire edi tempanyefo wo sanyambo akwase da panyefo so mo koye demolition bia kodwiri o madan ne sa dan bebra pem wo mo kodwiri ni nyina gwanom ye demonstration edi tie ase abani ho momobo no mo mre kakra na mre no mo hwe na metie wasempa wo mo je bese 2 years na ban no emfa mom sanse bebe na tena obi atena 40 years obi atena 20 years na de into honom life ewo eno achi so no Iyoko boss ene COP mama yetiwa adodan kwamfoni eda ha yesi na mo any prosecution any ade no Iyoko boss no wanka ho asem wanka bibia mfanfa ho wo se de abeto bia yesi no asa dance de ewiemu de esi de ebe sentence na atana asem so no ebi ni ho nti bebe asa ye yaja chedi kakra eno so ho asem eda ha basabasa ekoso e wo University campus no police for school for kwada 62 ena ye kasa no police for edi wo machi a wope wo mo ache wo mo wo makwaje bench warrant se be ya nkwada yi na wo kro mo nya nkwada asuafo no wo mo betumi edi wo mo afa emra kwan so eno so ho asebe wo nti asempa ma me fa wo wo ho exactly right mate abnabuga hene asomdwen kan why da sepi we de me ko na ma menye birthday okay but birthday dedication Thomas okay great ya no e wo Adom News ye Adom TV right na wa kwhye hefa Yebra. Na person your fast na Master Assurance your solid partner top choco chocolate CBG will stand with you Agbeve Herbal Center YRSFA latest from your partner for life Vodafone further together.